yazi umuzwa noyilemela kuphumelela impela manje yabona successful lekan cabanga at the age of 90 umdala nobaba lo memeziti emsakazweni uhamba lapha echaza emakhehleni yabona udlala izinto lezi lamakhehla lawa asale enxiweni yabona lamakhehla lawa asale enxiweni ekuyona ashoyo ukuthi ubani wabo lokhwana wasethatha lawa athatha kwangavuma kodwa lokhu ephilile udlala umaphathi nkulunkulu wami madoda yabona i-ages no success uzwana itimela ubana usedlala ngisho kulamafilimu asemazweni angaphandle ayelengedlalelekehlaleni bapha umsweli bayini nje umsweli buka abahlulelele ikhehla buza abalingisa hayi ubapha ngesilevini kodwa hali abadala balele ikhehla li-successful kusha nje kuyaqhusha awazi noma kwaretire awazi noma kusekhona awazi abantu yazi ayana phansi mhlawumbe ikhehla leli inkosi yabahlale njengomfana ufunani kimi suzitshela ukuthi ngolile na angizange imali yomntwana wakho njengomfana ufunani kimi suzitshela ukuthi ngolile na angizange imali yomntwana wakho